Etirini kwala. Miroho ya magwinya. Mina nayifonela. La fone J John ukuthi hey J John, kaSitepezana mirini kahle kahle. Imiroho ya magwinya. Unifonela. Why means you can buy chocolate? My tati lo yara tele Nigeria or something. Timbala shishu. Party leti nga kola amzansi tinharhu. Mzansi? Eh. Ya beni mayengani we kwala. Ya beni mayengani I ximoko xa rixaka. Ontisa so EFF phela youth league ya ANC yo ka nga ri le nawini. Welcome to Shangani Gang, your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language, and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga, one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is Shangani Gang. Eso. Etirini kwala. Miroho ya magwinya. Mina nayifonela. La fone J John ukuthi hey J John, kaSitepezana mirini kahle kahle. Imiroho ya magwinya. Unifonela. Imiroho ya magwinya? Hayi, singendli kuva miroho ya magwinya. Sulani. Nata hivutisa ni ku J John kahle why n'wina kahle mi rhandza ku hi panisa nhloko kahle. Hi ku hi le ku rileni. Hambi va ta khoma xigaza Monday lexi nga le ku humeleni la. Xigaza Tuesday xexi. This time. The answering sir. A ku le ku tsakiseni. Mo ni cheka hi WhatsApp a khomi call yinene. Mara munhu loyi a nga khomi call yinene a swi likely ku munhu a khoma WhatsApp. Hi ku la a ni swi twisisi ku yi ri miroho ya magwinya or ku humelela yini. Miroho ya magwinya. A ni kholi ku miroho ya magwinya. No ringa hi ringa a yindli no ringing. Yo calling. A yi nge khomi. Miri I miroho ya magwinya n'wina? Ene ka ngoma leyi ku na musi ne? Ka Xitepezana na Sudwele. Hi Sudwele wihi lowu vula paparulani? Sudwele. Kumbe loya wo tlanga lera ra Sudwele adiwele. Sudwele Sudwele un'we. A ni swi tivi mina, that's why ni vutisa. I wun'we. Ku na Sudwele la. Na musi. So Xitepezana featuring J John the Baby. Sudwele. Miri Sudwele un'we na walwe. Asazi mara. Ani kholi ku Sudwele un'we. Fane ku Sudwele un'we. A ni ta vutisa yo J John ku Sudwele lo I Sudwele un'we na wa paparulani ne. Mara hi buhini. Maxaka mu ku ngoma leyi vo Ma7. Number 1 track number 1. Leta n'we maxaka leti. To release. Ta swi kota na ku rila hi. Nanda ngo sim to relate no. Oh, ya relate masho. Na veta ni ringesela. Ai ri na noro. Mara maxaka mi havana, I valola hi vana la. Ani wa endla kuma ku u nga faki exactly n'wana mo bo faka nuna la. Ku na leswi nga vavisiwa mi nga vavisiwa swo moyeni. Sa bo vona n'wana la life xiko.
ku na leswi nga mavisa moya maxaka mara album leyi boyini xava ivi ku ri na boti happy ka track yo hetelela ya mazaza hi le mazazeni n'wana boti happy kwini se ni nghene manzazeni n'wananga ni yo titlo kwele manzazeni ni ngheni ni nyuntsi ni ngheni ni futhe ni yo swelekete loko se ri na mali loko se u ri na mali ya swikoli hi ta ku vona hi mazaza so hi to ti-album leti nga le ku ninginiseni sweswi J John was rhandza ku tirhisa ti-trending videos it's either ku ri bot majuli but majuli or ku na yin'wana mani ni nga yi twa sweswinyana ni nga swi tivi hi swona mos i rini ni rivele ku to tala hi bot majuli so hayi misalo ku nyikiwini ti tshama kwihi kambe a ni sure kaya ku huma kwihi a ni sure ku huma kwihi kaya mara mi nga ri hala Giyani hala ka Malamulele hala Giyani hala ka Malamulele mi rhandza Ngukulu vo n'wina va lwisana vala vanhu va Mtakala ni vula ku lwa n'wina oh va tlhe mi le ku lweni vanhu va Mtakala va ndini Malamulele na vanhu va Mtakala vanhu va sungula ku ya ka TV va tiqambi a hi vona ntsena ku na Papa Pheni pe nga ri va Papa Pheni a ni vo swi yimbelela vona kambe va tele vona va tele ko va ku xigazeni a hi ngo xigazeni loko ku xigazeni lexa sweswi hi vo vanhu vo ya va ya performa aka TV J John a zangi nga ka TV yini uyini ai futhi ku landzeli ku sungule mina leswi ku SABC ntsundzuka Imani Chaka so J John uyini a performa yena nini aka ni ma performa le ka ngula ya ve yini dangula ya vutivi i dangula ya vutivi or a na swi tiku yini swin'wana ni cheka ku rhangi yena vise ku ta vanhu va Mutakaro futhi bona ni pfula Instagram ni hlangana na thumbnail ya half time podcast kuna DJ Mumba kuna Belo mayita Belo leyi nga na Papa Rulani na Tingwenya Gondi Boy ivi hala tlhelo ku va na Xevexiti na episode se ku humele yini kwala 43 43 143 Mumba why mu ku 43 ku vela ku tsala ku 143 amna ti episode 143 ana ntlangu masta ku ndle ka 100 amla ku hi bye ku hina kasa n'we mi le ka 100 u pfuka na futhi ti kuma ti ri ka 100 swi swa kona ziya kala ho strike'iwa la tlheleni familwa na vanhu a ku tembisa ku ya court and stuff mara mizimi nga hlangana munhu a mi bye ku madelelo ro swin'wanyana hi ku vulavula hi n'we ka podcast from that 140 something yeah stengo mona ku rukete 99 hi manga tshama ruketela like the fan like mabo ngongo wan munhu loyi mi nga tshama mi vulavula yena ngongo ta defense ta Mr Post ta Benny Mayengani ya ma sensitive la loko ma album ya Benny u ka yibi a first wa ku fo valala sweswo swi tivaka kwala ku why ku ayibi ya yini ka SABC na J John so anu ku no I'm pulling something out of my own yongula vutivi ku vitana nje ka tlhela lawa swi laka u tiva vanhu a ti divi na ti divi diva na ti divi chithu vona yini J John the big baby ka SABC and then ku ya vanhu va Mutakalo ni sure ku na van'wana va yini before la ka ngula vutivi Solomon kama vayangi ne Solomon kama antivi no vutisa antivi a bibilenge okay DJ Mumba din I'd say DJ Mumba just ku na do umesini na do umesini ketani mara it's not make sure
we know you compare to your own self, ne? It's real. Mabolo go mes album number 1. If I graph like 1. Then if make a show the next album or the like Kofana podcast you are good as like this episode I don't compare episode 1 mabo episode living a good you really one after the one lia so logo ivara la DJ Mumba ivara la episode ini resemble da kurumesa agora ini Martio ketani marnam nimtu kam chasar simlaras tieng ri iriyo ngena ka wa ngena ngreketan ayiko anisezani changu mara richayi rakuhuma sanisezani richangu mara rona mivona miri swi nga endla loko ni scrolla swone ni hlangana rona mungu munhu ku tekela sati vavanuna waso ku ngeta last year tisimu why ni ri tlangini ni vula why ku ngeta last year ta muva ngena tisimu phela hayiku mina ni nani mbona ni DJ Mumba ne yiko ile J John Suduwele Enzo Mr Bao DJ Mumba ni ri tlangini hayi kan'we futhi a ni tlanga kan'we ka ku leti na ku ti tlangetela ku leti mi ti vona ku la ni ri tlangini hayi kan'we so this point lanza mo ku imeke ku like I think last year ne you miss album leyi nga rhandziwa hi everyone I think kuna risimu rin'wana ri nga le ka vuma over 1 million views no sikombo kahle that was good bro so now I think maybe ri nga va better mara loko ni ringisela ni ntwe nga ku mara archive ke leti ta last year ta dona yi nga ri compare na munhu un'wana mabo so se leswi mi lava leswi a ni ta vutisa swo sembula ku ati se wa cause da ri na chance ana do mesa album last year do mesa 7 so do mesa 2 da ri na chance ya ku dingathi di humesa mabo risimu then na instrumentals so arova bad ro mara compared to last year ngoma rungana vavanuna antleli hey mara that's the disadvantage ya ku loko humesa single ne you must make sure we say hit bro amara ngoma leya ba yi nyike nkarhi wihi va ka gaza nkarhi wolowo loko ma vulola hi nkarhi Friday ku huma album ya Oscar Makamba vulavula hi nkarhi wihi next Friday ku huma ya un'wana Papa Orlando la ku humesa ngoma leya ba leyi ku na compared to the last year sweswi nge compare na ta last year ni ngomi te tshika swa last year hi valala hi swa sweswi kuna ngoma yin'wana ne album why means kan ba jokulation ma tatilo yara tele Nigeria or something timbala xixin'wana kuna ngoma leyi ne le ya DJ Mumba mayitiva ya vitana kaze u ntivo naitivo yitiwa vangani yitiwa vanhu vangani I'm not sure mara masita ku yamba ne se masoko swi fika ku hi loko hi la ku vulavula ku yaba na yona a yi tiviwi vanhu vo tala yo ba yaba ku ba mara ka nga tiviwi vanhu so kahle xikolo ku ba or hi ku tiviwa hayi ku ba ngomeza yi ba yaba u tlena ndlala ka u ba va tengo va baku va tlela ku ta ndlala tivanga va hlaya mavito mara va tengo va baku tingoma ta mapela mara va tlena ndlala u fana umani so hayi I think music ne kahle a hi ngo art mashaka mavo art injani art u fanele u endla as passion one ro sungula u nge seza u faka ku u fanele u endla mali mantwisisa loko u za u kota ku yi ku drive passion that's why vanhu vo tala va nga le ka art na va ta ku bye ku u nga sunguli art u ku la ku endla mali yona swi nge ku fambeni rhanga u va na 9 to 5 then se u sungula ku pusha art yi ta kuma ndleleni na mali mantwisanya so art I love ku that's your first bread lexi ndlaku va na xinkwa a henhla ka tafula yi fanele yi va maybe second 9 to 5 ku ri yo first ku ya na ku ya yi ta va first bara ne mina point mara mi nitwa vanhu vo tala lava va nga na tinyiko mara tifini maku va nga nghenelela ka 9 to 5 because now a ka ha ri na lexi u nga xi endlaku because u spenda ngo energy da and everything
hayi mara swi ya ku karhi wo u hundzisa ku yini phela ati u nga endla karhi un'wana na un'wana mani kumanyana loko u ri munhu wo yimbelela wa swi kota ku tuma ke studio xa wendlwini loko u vuya tirhweni normally art it's like therapy loko u lava ku swi veka hi ndlela kahle art i therapy na leswi swi endlaka i art i therapy it's therapeutic so art i fanele u endla hi leswo swo loko ni vuya tirhweni ni relaxa hi swona loko munhu wo yimbelela u nge studio u ti huwela like u ri thicara u ri teacher u vuya u va qambi ya loko u vuya u va wa qambi ya swi fanele swi va hi mukhuva lowo art it's therapy oh yeah a hi xi lexi u faneleke ku ni la ku ndla 9 to 5 hi xona u dya hi xona u ndla yini hi xona va ko vanhu lava se va dyaku hi xona kumanyana hi mhaka ku u rhangi ku na nkarhi lowu a nga wu veka vo fana vo Kabza there's a lot of time that he put an effort into his career before ava Kabza the small low tiva ku sweswi Black Coffee the same thing vanhu lava nga duma va tivaka hinkwavo they have put time first into that thing mara a ri na laha a dyaku koho ku sungula wani kumanyana a ngo fika ku ku ri swi ku ba depression u right loko u vula sweswi because vanhu van'wana va langusa ve ri ku humeleleni mara we ya wena peak a yi fiki hi mhaka ku u le ku lweleni mani u le ku lweleni u hetele china swo ka swi nga bi hi mhaka ku u le ku lweleni nga ku u la ku duma a yi le ku duma loko u fanele u ndla swilo swa art u fanele u ndla art and then u ta kota ku duma nice one I think leyiwani hi nga yi pfala kwala va hi byele timhaka ta timhaka ta mitsena hayi a hi nga la timhaka ta to nghenele timhaka ta n'wina a hi la ku mi bye hi ti-album leti ha ku humetelaku belo ni rivele belo a nani ntombi ya Mutsonga a va honora vi ku honora kumbe ku ashara president into his second seat ya vu president ya inauguration ya president ni voni vanhu vo tala va kha va hoyozela xona malandzelela swa tipolitiki mina swinene hayi nyana mi la ku ni vutisa yini politiki ni ta mi byela ku politiki it's a dirty game yeah it is handle ka yeleyo na ta vulavula exactly what do you think leswi humelelaka now sweswi hi side ri se tira ku for the first time since 1994 ku rila ti-party to more than 2 it's 3 now ne no phela mi ngo twanga ti-party ta more than 2 ti-party leti a ti-party ta more than 2 i ti-party timbirhi amila AFP AFP nga va ya vunharhu ti-party leti nga kola eMzansi tinharhu Mzansi ya Benny Mayengani we kwala ya Benny Mayengani i ximoko xa rixaka kumla ku nolosa na president ta za yini I will elaborate ku why nuku ti-party tinharhu vanhu lava sukaka ANC va pfule ti-party ta vona but they are still pro ANC and their own space vongo vula EFF pay ANC Action SA i DA Bosa i DA Inkatha Freedom Party yi tshamiri Inkatha that's one ku ya 3 MK ANC himaku ANC leader isuka la ene munhu loya phela loko aza kuma kuna swilo leswi nga swi twisisiku misalo loko aza asuka ka ANC aya pfula party ya MK misalo ya phe ya rhumeliwa a KZN ko aya manifesta for ANC so obvious loko leader le ai inana for ANC yisuka ipfula party yo vanhu lava va landeri va yona va ta famba na yona so Benny Mayengani ya ANC mara yini le ka EFF ai ANC munhu loyi a nga ri mu ANC before EFF a ri mu ANC se na yo na loko ri ka hi ka EFF wa ri ANC EFF yi ANC ontwisa so EFF phela youth league ya ANC yo ka nga ri le nawini loko hola ku swi veka kahle EFF youth league ya ANC yo ka nga ri nawini amola ku yini sweswi nge cinci Bosa i DA Hope i DA
so South Africa hina ti-party lexi ni why ni vula leswi na phela hi vulavula hi black and white phela sweswi hi vulavula white people and black people. Black people they just decided to go and open their own parties so that va ta benefita makhuri ya vona. Ni vulavula leswi last loko hi vulavula hi timhaka ta politiki ni ku EFF yi tshike ku ndla leswi nga endliwa hi MK yi tshika Limpopo yi tlhe yi tekiwa hi ANC futhi sweswi ko va ku tshiki mani Councillor Rice fika la ku tshiki EFF ku yi ta manifesta la a Limpopo leswi nga endliwa hi MK leyi nga suka ya teka the whole KZN. EFF a ku ri yo fane kha leader a Limpopo because majority va vanhu lava leader ku that party I Mapedi na Matsonga na Mavenda. Se va tshike ku tirha va tshika ku ta church ko tirha la ka Joseph la ne le ka Matiyani va ta wina ti vote phela ti vote to win hi nkarhi wo one manifesto to wina before manifesto vanhu va ku tolove xikandeni ku na Julius Malema u hi nyiki mati se loko ti election tita hi ta vote EFF because ANC khale kha yi tsandeka. So why still va vote le ANC kuno ANC because ava swi tivi ku na xixa xivongo EFF ku amukegula swi ta ku na EFF this time phela u fanele u swi twisisa endo swi fana loko le ka relationship ya bad loko le ka relationship ya bad hambi u kota munhu wa good mara loko a nga ti hlohloteli ku yele a fane a ta ku khumbareta ota asuka famba wa ta tlhotlhelela ka relationship ya ya bad because a wu sure le mara liya u sure ku ya ku xanisa mara van'wana va vanhwanyana van'wana ku nga gangisi musi va van'wana teka action hi minkarhi ya liya se swi fanele I relationship ya bad phele. So is this like she convinced vanhu ku va za va vota 90%? Woman. So you mean loko u tshama u hlangana relationship ya bad relationship ya bad yi tano so loko EFF yo endla the same thing na ku kombisa kota ku twisisa ku relationship ya bad ne loko la ku huma ka yona a ku humeki ku toxic and hambi ko ta munhu wa good because munhu wa good loko ta fika tshama hinda u nge hi la ta hlotlhele kwihi. So mara do you think loko better the devil you know than the one that you don't. Hi leswi humelelaka loko hi fika la Limpopo na le Eastern Cape vanhu vo hleketa va vote Mandela toxic kahle I'm like a toxic mi nga endli sweswo u toloverile sideways changes hard mashaka nga yi valala from experience n'wina 5,000 mashaka fane hi lavisisa kahle mhaka leyi swantswa ni ti tshamela swi swa kona okay mara hi rero side ra mi ra politiki yaleyo politiki is a very dirty game a hi ndhawu yo wela ka yona liya. Now most of the political leaders they are in it for their own stomachs ava le ka ku pfuna xichava ni va le ka ku ti pfuna voxe ku sungula then va ta vona ku mahlahla lama nga sala va ta mi nyika na hi la nga u byena ku Ramaphosa po suka la Thando munhu Mvenda ivi ya ka EFF luya huma hala Seshego luya un'wanyana lo deputy huma la ka Magona Xivambo huma kwala se xini xi ndleka ku kwala kaya mo tirha ku tlanga cuva loko meka malamulele le ti pothole hi movha mi hala mi tlanga cuva mi kha mi hala na hala a mi swi tiku mi ya kwihi mara ti leadera to tala deputy ya ANC I Mchangana homu ya tima mara ma tlanga cuva loko mi ya ka malamulele ni vona ku bye ku politics it's a very dirty game. It's not a place that you want to put your heart into it ta fa hi mbilu
u pfuka nampundzu wa kuma ku ve va reshuffle system va mi susa hi ku hi ku fambile cabinet ku ya reshuffliwile Mara yena Aaron, wena, what's your take on this whole thing? Mine? Siku Ai, leri na mahungu. Oh, not exactly like na mahungu mara I'm disappointed hi vanhu va le Limpopo man. yini hikuva va votele ANC Uh, a va swi tivi swiphataphatani there's no way. leswin'wana a swi vulavulanga phela dasani ku byela ku na ku loko Mashaka yi na girlfriend chomi ya vona ivi Mashaka yi kha yi byela hala ka Matiyani yi byela chomi ya yo ku na munhu hala a lavaku munhu loko munhu loyi a nga fikanga ta tikombeta ku hi mina munhu wa kona a ku na lexi nga ta humelela Masiranda sa mjolo ne hayi i ku mavomi hatli mi twisisa njhani mavomi hatli mi twisisa njhani la ku mi nyika example leyi mina n'we mi nga ta relate hi yona ku loko chomi ya Mashaka lo a lava ku chomi ya Mashaka a nga zanga a fika ku hi mina munhu wa kona loyi va vulavula ku yena and na loko a fikini a fika vulavula mhaka yo tiya a ku na lexi nga ta humelela hayi ku hava swi tivi ku EFF yi kona or DA yi kona va swi tiva mara vanhu va lava vo twa ku na munhu a ni lavaku mara a nge se za a tata ni vekelela yinini a nge tshama tata vulavula timhaka to tiya ni tshame mi vo vanhu va DA va kha va lunghisa patu ka exactly tshame mi vo vanhu va EFF a ANC anina yi na tinani ta vona va ANC nkhasela ra yata sweswi va valunghisi va ri vo afi valunghisi yaleyo hi byeli ku i bad relationship i toxic relationship yaleyo se yeah allegedly hayi na mina ni twa nga ku effect yaleyo So, loko ku vanhu vakhegulu va votela ku ANC, vakhegulu va convinceka hi switsundzuko swo fana na ku yini leswi hi swi vulaka swa ku va hlantsweliwa. Loko a ya ambala ANC a fika ku hayi mi le ku hlantsweni mi hlantsweni mi nekela ivi a neka leswiya mkhegulu va ku yini lava va ni tiva lava va tshembisa nyana u tina tata vula ku yena hi yena lowu vengele ku ni laveni akwa veta ku hayi na lava va sasekini na valava lava veta va ngembile se lavan'wana a vandli a va ti na chomu voni door to door ya EFF kwala mara mboni yeah exactly Mara- mara umeni ka swona ngazi mi la ku ya mahlweni mara na yo a yi ngo va perfect to the point loko ma yi pfala ni Eh. hi ku na vo va lava there to door a ku ta va lava vanhu va lava va tivaku va ne va ANC va lava jikajikaka na vo kaya hi vo va lavaya phela hi vo va ti-representative fika ta va ku yini phana va fika va byeme ku yini va lava ku u lava yini u la tirho ta ku nyika phela xikulu ku representative ya party yi fikini mi ni mi byele ku mi yi voneni n'wina representative ya party ya EFF laniwani na yi ka endla door to door president a nge swi koti ku famba a visita ximutana u rhumeli vanhu na loko va fika a ve ri hi hina vanhu va ANC hi ri Ramaphosa u ri ma swi twa va rhangisa rito Ramaphosa ngetela mali ya ta ngete mali ya 350, mudende yeah. yi endla 650 ivi mi rhanga phanda xi ku xo xi ta va nyika 6000 a xi vuli so vulavula ntiyiso yo twa Ah, allegedly ni yo twa rhanga phanda ku yo ta nyika 6000 ha hayi nga hayi timali muni mintirhweni ka a va ta tshama kaya vakhegulu a ta va teke ngohlokweni a hi ta va kutakuta ngopfu na vakhalabya kaya ku na mukhegulu na mukhalabya swi nga vuriwa hi nani kuma na 12000 ndlwini n'hweti yin'wana na yin'wana na hayi yini joni u tshama a wu tekana lebyiya byo mani lebyi ta tshama laha byi va fonyana vo ma 24k so na vo ma 50k ntwisa njhani se hi yo yaleyo mi nga rivali episode leyi a yi tisiwa ka n'wina hi sleep over Phunda Maria Gate ni mi tshembisi belo laniwani ni ku mi twi belo Mashaka ni vula ku mi zi mi nga yi yingisela why se na bisa ngwenya la ra loko yi sungula u twa xinghena hayi fambi lero jaya paparulani a wa rilani ngwenya
wena iko xibazani xi fikini a hi fambi hi so episode leyi ta tisiwa ka n'wina hi Punta Maria Gate twanana ri Punta Maria Gate flip over at Punta Maria Gate yi le Punta Maria Road loko kha hala ka Matiyani before Punta Maria Gate so loko u ri munhu wo tela hala Kruger wa swi tiva Kruger va pfala gede ku na byitelo byin'wana bya kahle ngopfu laniwani ku xavisiwa swakudya ku tleleka kahle ni tlelini last week ku kahle ngopfu kahle blind na mati mo hisa ku ri vona hayi so loko u titwa u la ku ta dzumba ka rin'wani la ku ti humesa wa ta buka mi tshama kwala mi dya mabulu le henhla ka xitshadzwana so wa swi tiva loko le henhla ka xitshadzwana ku na moya wa kahle wo ba kahle a wu zi wu kakarhatiwa hi nchumu ni so sleep over Punta Maria Gate laha hi nga kona and then episode ya hina a yi tisaka n'wina hi Easy B i vanhu vo rhungarhunga swa ti-corporate vo printa twana mina se ni vo rhungarhunga ku se ni la ku jehela ka World of Wool se lava va ndla leswa corporate material swo fana na ti-printing swa timaga swidloko lexiya xin'wana ximbele previous episode a ri na xona namuntlha hi ku ni mbele lexiwani xa World of Wool i vanhu va tiulu i swilo very slogan i swilo se xidloko lexi ni nga xidloka laha xi rhungiwe hi World of Wool loko u xi lava ti kumi na Kate Xirinda wa ka vo MD Xirinda se ta ti kuma na vona khensi ngopfu so until hi za hlangana nakambe hi sweswo Cheers.